Napduan ni Tiragsakti Panagbanga Festival 2026. Ado dagiti nagbuya kadagiti na mamaris ken napipintas a pabuya. Naglepas mo't dayto itin na maris a firework display. Kabiyatan na agtalinad lata kas chairman, ti panagbanga ni Congressman Mauricio Dumogan kas pinal ana pagnununmuan dagiti masaknan a Board of Trustees ti Baguio Flower Festival Foundation Inc. Ada detalye ni Audrey Villena. Naglepas si may katalupulo a panagbanga baban iti panang bigbig kadagiti nangabak iti nagduduma a kategorya ti pasalip. Napadayawan mo dagiti nagduduma a kamang ti gobyerno at timulong iti piyesta. Kastamot a naglepas ti makabulan a market encounter iti Burnham Park kan ti makalawas a Session Road in Bloom. Kabayatan na nabigbig ti akam ti pulisya iti natalinaay a festival. Napadayawan mo dagiti na duma-duma nga organisasyon na kabinadang ti lokal a gobyerno kan ti BFFFI. Napakahirap po nito, nagtatrabaho ka na, binabash ka pa, iniintriga ka pa. Pero tuloy-tuloy lang ang kanilang mga trabaho dito para sigurado maging maayos. Kaya po sana yung mga mahilig umintas, mahilig umintriga, sana in 2027, please join us and be part of the Panagbanga Executive Committee and Organizing Committee para you can share your bright ideas as well at makatulong kayo sa amin. Kinunamad ni Chairman for Life ti Baguio Flower Festival Foundation Incorporated, Congressman Mauricio Dumogan, ang matalantan amin a banag iti maangay a post-evaluation tapno maamuan no kasanupay dagito ang mapasayaat. Malaking challenge because as we move on, we have to ensure na yung panagbanga coming will be at least an improvement of the previous panagbanga. So that's the reason why ulitin ko, successful yung panagbanga dahil sa teamwork and cooperation. Inayo na pay, a plano nan a bumaba iti pwesto iti BFFFI. Nupay kasta? Alam mo, gusto kong sana they should replace me. I've been there since 1995. And the first panagbanga, 1996, I think I am the only living one who had been there. And gusto ko sana palitan nila ako, ngunit the decision ng board, hindi pwedeng ganon. Natatakot kami na baka mawala ka dyan, hindi na masusustain ang panagbanga. Audrey Villena, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.